ngo already bakubwira iryo jambo ngo nyoko ni nyoko uri usanze umenye ko ari nyina uriya muhungu si nyoko ariko nuza wumva ko ari mama wawe ndakurahiye mwobana igihe bibaye ngombwa kuko harika nyinshi njewe nza mvuga ngo izi zirashoboka canke bibaye ngombwa yuko umukazana abana na nyirabukwe iyo ka ikashika mu bwoko bwacu kubera ko bitewe n'uburyo tubayeho canke n'ubushobozi dufite dutandukanye n'abandi b'abanyamahanga bateye imbere icambere nta gihugu dufite cyo tumavuga ngo ririya tongo ndaje kubakira mabukwe na data nimba data apfuye mama gasigara eske kubera iki notuma mama yicwa n'irungu zoba byiza yuko adusanga kuko ari nivyo yodufasha kwa kundi hari ikintu nje ndambwira kwa kundi ntuzurugero kwanza twebwe abagabo kujya nta kibazo tugira serugabo pasti nta twebwe abagabo iteka imitima yacu nta kibazo igira ubu nyine mabukwe aje waje na data bukwe twobana mu nzu kandi neza namahoro nkabafata nka data na mama ariko nje nkibaza kubera iki twebwe abagore bacu kubera iki twebwe aho abenshi twashatse kubera iki batumva iboko abavyeyi bacu bo bavyemera abavyeyi reka kandi twongere tubaha ikaze mwese mudukurikiye aho mugiye muherereye hatandukanye nanone kandi twizere yuko mukomeje kumererwa neza twizere yuko muri amahoro mwese mudukurikira kuri wowe utameze neza uyu munsi niba utameze neza ejo uzaba umeze neza nkunze kubabwira yuko ubuzima ni nk'igitabo kigiye gifite amapaje agiye atandukanye uyu munsi ushobora kuba uri kuri page itameze neza itanejeje ariko ejo nejo bundi page izahindurwa uzabe uri mu buzima noneho navuga ngo wishimiye hanyuma ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikro turi kumwe na Mutabazi Etienne hanyuma nanone harabo mubona kuri kamera ndagira ngo babanze batangire bivuga kandi tunabahaye ikaze kugira ngo mwisange muri iki kiganiro. Asante sana ni nkunda abantu Eric nkorera ku kinyamakuru cha Jonathan TV show. Murakoze cyane. Murakoze cyane amazina nitwa Serugaba Alex ndu mugabo ndubatse mfite umudamu n'umwana umwe murakoze cyane. Arakoze Serugaba yibagiwe kuvuga yuko ari n'umushumba ubwo turi buganire nimba hari bugende hazamo n'ingingo z'abashumba araza kugenda azidufasha by'umwihariko. Yego nifuje yuko tuganira kuri uyu munsi mu buryo bwo gukomeza gufasha no kubaka societe yaba societe yacu Nyamurenge yaba abandi tugiye dusangira umuco barimo abanyarwanda barimo abarundi barimo abantu muri Nord nabandi batandukanye dushobora kuba dusangiye umuco ariko wenda tutanabazi. Nifuje yuko tuganira muri iki gihe dufite amadivorce akomeje kugenda yiyongera umunsi ku wundi ariko nanone kandi usanga rimwe na rimwe habamo kugenda abantu bitana ba mwana umwe ati unsenyeye ni runaka undi ati unsenyeye ni runaka by'umwihariko hakunda kuvugwa abakazana ba nyirabukwe n'umuhungu abo bantu batatu ndagira ngo tuze kubaganiraho byimbitse kuri none tuze kureba uruhare rwa buri wese muri abo mu kugira ngo urugo rubashe kubakika urugo rubashe kuba ruri strong rwubakiye ku musingi ufatika utari rwa rundi rwubatse ku musenyi. Namwe muremera yuko isenyuka ry'ingo rishobora gushamikira cyane cyangwa se rishobora kuva intanda rishobora kuva muri abo bantu nyine batatu twari tuvuze haruguru. Urakoze cyane bwana munyamakuru kuri iki kintu ciza kandi mu byukuri turakura ngo dukomeze turebere hamwe ibintu bitagenda bituma imiryango yacu itagira ubuzima bwiza akagombye kugira itabaho mu buryo yakagombye kubaho usanga aho kuba ijuru rito nkuko bayidefinisa ahubwo byabaye nko kuzimu gutoya mu buryo abantu benshi basigaye bavuga ati ibintu byo gushaka kabisa dushatse twabivamo kuko abo tubona n'indyankurye nukumarana no gutemagurana buri munsi usigaye ureba urugo rwiza wabona washima rwakubera icitegererezo ukarubura waje kubara mu ngo 10 byibuze ukabona rumwe zibiri izindi 8 ugasanga bafite ubuzima budakwiye
noneho turi hano kugira ngo dukomeze duhugurane cyane cyane ko turabikora kugira ngo young couples abakicubaka vuba birinde bimwe muri riske zagiye zibaho twagiye tubona mu buzima bwa ba mukecuru na ba kaka byagiye bituma ingo zabo zibambi. Ibuye byabonetse asanga ngo ntiriba rikicisha isuka, ariko birashoboka ko nubundi rikomeza kuyica iyo tutigiye muri mistakes zabayeho. Na mpamvu bavuga ngo buri ikosa si ikosa ni ugusubira mu ikosa. So experiences zibyo twagiye tubona hariho byinshi twabonye bitagenda, tutagomba gushigikira, tugomba kugenda dukosora tubihindura kugira ngo byibuze young couples n'abandi bakiri urubyiruko bashaka kubaka bazagira ubuzima bwiza, ingo zizabe amajuru matoya nkuko abantu benshi babidefinisa. So reka tugaruke kuri iri jambo, tugaruke ku ijambo tekeza ko rifite influence nini cyane, ijambo ry'umukazana na nyirabukwe. Hagati hariho umuhungu, uyu muhungu ni umugabo w'umugore, uyu muhungu uyu ni nyina n'umwana w'uyu mugore. Uyu muhungu aravanga uyu niwe mama wamzaye, agomba kuzi wanje nkamutunga. Uyu mugore nawe ni umugore wanje, ari we mubiri wanje, twabaye umuntu umwe, niwe njewe. Yani kuri uyu mugabo uri hano osantre, nyina ni priority ikomeye, umugore ni priorite yakagombye kubirusha nyina. Nubwo kuri benshi bavuga ngo ntacyaruta nyina, ariko kandi ku bandi no mukuri kwa Bibiliya umugore niwe number 1, nyina nase bagabona kuba ba number 2, cyangwa twabidefinisa ko Imana niyo number 1, umugore akaba number 2, abavyeyi babo bakaba number 3. Noneho tugiye kuvuga hejuru y'ingo nyinshi zagiye zisenyuka, aha bakazana bagumye kurira ngo banyirabukwe nibo babasenyeye. Umunsi bakandagiye mu nzu yabo nibwo byatangiye kuba bibi. Umugore akavuga ati uyu mugabo wanje aza yumvira nyina kurusha jewe. Aha, nyina nawe akavanga uyu mugabo wanje azategekwa n'umugore ntagira ijambo. Nono bikazana ikibazo. So reka manze mpeze mwene data Jonathan abazagira icyo bivugaho, nono tubone kugaruka kuri iri jambo. Tekereza ko abantu badukurikirana bafite experience y'ubu buzima, sa makuru mashya n'ubu twatuvugana. Hari abafite banyirabukwe indani baba biganya bashaka uburyo kibosohoka, cyangwa babwira abagabo ngo nadasohoka nje nzasohoka usigarane na nyoko. Jonathan, iki kintu urakivuga hiki? Urakoze cyane kuko ino point ni point ikomeye cyane, cyangwa se ni ikibazo kiri muri society yacu kandi kidukomereye cyane. Navuga ngo kitatworoheye kandi tugomba kucigira umuti uburyo kino kibazo gishobora kurangira. Kandi ni kibazo navuga ngo jeyo ngitekereje hamwe na hamwe kiroroshe kuri nje, kubera ko hari umuhungu umwe tubana mu murimo wa Gisubizo, niwe akunda kuvuga ijambo akavuga ngo ibintu byose ni mu mitekerereze, ibintu byose bipfira mu mitekerereze n'uburyo wafashe ibintu. Kurya ikintu cyose uburyo wagifashe gishobora kukubera uko nyine wagifashe. Nuvuga ngo rero ibi byose biterwa n'imitekerereze, kubera ko ubundi umuhungu ni umuhuza wa nyirabukwe n'umukobwa. Uyu muntu uri hagati yabo niwe muhuza wabo, niwe watumye bamenyana. Kandi nk'uko wabivuze, kubera ko hari ijambo tuza tugenda mu ikanisa tukaja kurahira tukavuga ngo tuzobana akaramata. Taho twarahiranye na mama ndavuga ngo tuzobana nawe akaramata. Taho badushingira, ndagira ngo iyo badushingiye nk'abo bashumba, ndagira namwe yo mushinge mukaduha za ndahiro, tuza tuvuga ngo umugore niwe tuzobana akaramata mu bibi no mu byiza. Mama ni uwamzaye w'agaciro kanini cyane, watumye mbahomba ku isi, ampuburere ankiga agakora ibishoboka byose nk'amaraso ye nkageraho ngeze cyane. Tuziko bazavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, niko urumva. So bose ni akaramata, ariko cyane cyane uzurahira mugani w'u Rwanda no muri leta niko uvuga ngo muzabana iteka. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu bose barakomeye, kandi
kubera ko njewe cyane ngiye kubanza kuvuga muri societe yacu kubera bitewe na mikoro dufite ubundi bipfira he bifa mu ngero nyinshi bugende ntanga akenshi umukobwa yaje mu rugo yavutsemo akaza ataje yisanga ngo avuge ngo uriya ngiyeho uriya mubyeyi wamzariye umugabo ni nka mama nta munsi azaza ngo amufate nk'umuntu koko nk'umubyeyi kubera ko already yabyishizemo akiririye canke se hari n'ababishizemo babimushizemo ataranashakwa bakanikwa kundaza ngo nyina w'umuntu ngo mukaso nimba ari niki kuko uriya ngo nyoko ni nyoko ngo already bakubwira iryo jambo ngo nyoko ni nyoko uri usanze umenye ko ari nyina uriya muhungu si nyoko ariko nuza wumva ko ari mama wawe ndakurahiye mwobana igihe bibaye ngombwa kuko harika nyinshi njewe nza mvuga ngo izi zirashoboka canke bibaye ngombwa yuko umukazana abana na nyirabukwe iyo ka ikashika mu bwoko bwacu kubera ko bitewe n'uburyo tubayeho canke n'ubushobozi dufite dutandukanye n'abandi b'abanyamahanga bateye imbere icambere nta gihugu dufite cyo tumavuga ngo ririya tongo ndaje kubakira mabukwe na data nimba data apfuye mama gasigara eske kubera iki notuma mama yicwa n'irungu zoba byiza yuko adusanga kuko ari nivyo yodufasha kwa kundi hari ikintu nje nzambwira kwa kundi ntuzurugero kwanza twebwe abagabo kujya nta kibazo tugira serugabo pasti nta twebwe abagabo iteka imitima yacu nta kibazo igira ubu nyine mabukwe aje waje na data bukwe twobana mu nzu kandi neza namahoro nkabafata nka data na mama ariko nje nkibaza kubera iki twebwe abagore bacu kubera iki twebwe aho abenshi twashatse kubera iki batumva iboko abavyeyi bacu bo bavyemera abavyeyi kandi twebwe donc bitubamo ugasanga rero izo ni imbogamizi ikindi nasanze kiza gituma habamo amakimbirane ni ibintu bijanye n'amatorero yacu amakanisa twakuriyemo reka nayo nyakoremo kuko turaza biraza gusanisha nibi abantu bari mu kuja ngo ngaho bagiye guhanuza bagiye kugira gute bakazabwira ngo ni nyoko uko wakugira gute ku buryo na nyoko uko aje kugusura gusa kuko abenshi suko banabana mu nzu canke baje gutura abenshi nuko banaje kuko muri kino gihe urareba n'amazu dutuyemo ni matoya atotuma ubanamo na sobuko na nyoko bukwe bigatuma bashakira akazu kaho baje kurara ariko no kubasura baje kubasura akamakinguruge nimba udahari umugabo akama bakingirana ngo nabarozi baza ni ibihuru urumva iyo mitekereze ibyo byose nkabiganisha ku bwenge buke kudatekereza nimba mvuze gutyo bashobora kuntuka bakambwira ati utwise gute yuko tudafite ubwenge buke muza mutekereza akenshi abagore bazatekereza gake cyane ntavuge ngo ese bino bintu koko nivyo ese nimba ari navyo kubera iki no bikora gute kandi hari umuti w'uburyo wo kubikoramo nkabona ariyo mpamvu akunda kuba intandaro zo kuvuga ngo abantu basenye muri ubwo buryo. Mwene data Jonathan arakoze cyane hari ijambo wakozeho risa nirinkozeho wavuze tese kuki nyoko bukwe iyaje habe nubwo bari kumwe na so bukwe wowe nk'umugabo wobana n'abari abantu n'imyaka 5 igashira kandi nta munsi numwe urinuba nta munsi numwe uravuga amagambo yiki n'umugore wawe yishimye kuko ari abavyeyi be ariko noneho abagore wowe nyoko yaza naso icumweru kimwe bibiri ugatangira kumvira amagambo mu muhana bisobanuye ngo abagore ni babi abagore ni babi okay ntabwo tuvuze ngo muri babi ngo turabatutse ahubwo mu miremere yanyu niko muremetse abagabo ni bake cyane ni karare usanga hoza abavyeyi biwe b'umugore we ngusange ko ari intu bahubwo akerageza gukora n'ibyo atakoraga kugira ngo abiteho abagire gute none dore challenge ihari iki kintu ko turakigaruka kugira ngo
turebe ko twakibonera igisubizo hamwe n'abantu bose baba babireba hano muri komenti. Turashaka komenti zanyu, ibi n'ibiganiro bikomeje tuzakomeza tugarukaho dufite intego kugira ngo turebe ko twakubaka societe nziza, dukura abantu mu bintu by'imico itari myiza, dushigikira ibyiza, ibibi tubivanemo, kandi tumenye ko twavuye muri iriya misozi miremire aho twari tubayeho mu buryo busa naho butandukanye n'ubwo abandi completema, tuza ahantu aho tugiye kuba nk'uko abandi babayeho, tugiye gusa n'abandi mu buryo bwinshi. Hari imico imwe tutazasaho nabo, ariko kandi hari myinshi tugomba kuzasaho nabo. None bwana Jonathan na umunyamakuru Etienne, dore ikibazo aho kiri. Duhere muri Bibiliya. Biravuga ngo umugabo azasiga se na nyina, sibyo? Aje kubana n'umukunzi we, abo bombi ngo bazaba umubiri umwe, babane akaramata. Birikavuga ngo azabakara ko mu maraye, igufwa ryo mu magufwa ye, inyama yo mu nyama ze, baba umuntu umwe. Noneho je ko ndashaka ngo ngaruke nerekane ko nje ku ruhande rwanje hano turasangira ibitekerezo. Birashoboka ko mpere kuri iki cyanditswe kiravuze ngo umugabo azasiga se na nyina, aje kubana nande, babane akaramata. Akaramata bavuga nubwo ibi byavugaga Kristo n'itorero mwisi ntababana akaramata, mwana iminsi mikumwe agapfa gasigundi kero ko sikabaye karamata. Akaramata n'ubudatandukana, ariko mwebwe buraca mugatandukana. Ibi ngibi bwari ubuhanuzi bwavugaga Kristo n'itorero, bivuga ko uwamwizeye wese azahabwa ubugingo buhoraho kandi bikaba ibyiteka ryose, nta kuzatandukana ukundi. Ari wajya Paulo agiye agaruka aravuga ngo nta cyankura mu maboko y'umukunzi wanje ari we Yesu, byaba urupfu ntirushoboka, byaba intambara ntizishobora, byaba iki nta cyantandukanya. Ni mu Roma 8:32 ukamanuka aravuga ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ariko ababandi rero byinshi bishobora kubatandukanya bagatandukana. So nituvuga akaramata naho nanishaze gukosora ko kantu. Akaramata byavugaga mu itangiriro, bwari ubuhanuzi bwavugaga Kristo n'itorero bazabana akaramata kuzageza arishiriye data iteka ryose. Ariko nanone natwe nubundi tugenda twigera muri ico kigero, kuko Kristo yabigenje niko natwe tubigenza. Byibuze urupfu niko wakagombye kugenda rudutandukanya. So je naringiye kuvuga ngo umugabo yasize ababyeyi be, noneho turabona ababyeyi be bamukurikiye. Tugiye kwibaza ikibazo kibazo, ababyeyi burasi bo batera? Ababyeyi be yabasize, kandi kubasiga nukubavamo akubaka undi muryango musha, ahagiye kubana n'undi muntu nabo bakabanka kujya kwa se na nyina nabo uko bameze, bakagira undi muryango wabo naho bagiye kuzara abana babo bakabarera nk'uko nabo barezwe. Noneho dushingiye kuri duhere hasi cyangwa tureba aho bipfira. Nitumenya aho bipfira rero turamenya naho bishobora gukirira. Titurebe gusa ngo byavuye ku mukazana cyangwa byavuye kuri nyirabukwe. Noneho tureba aho bihera mu mizi, tuze kubona n'igisubizo gishobora kuba ari cyo kirambye cyatanga igisubizo kuri ico kibazo. Uyu mugore yagiye gusanga wa mugore wundi, babaye abagore babiri, kandi abagore babiri mu mateka y'abagore tibaza babana. Urumva icyo kintu? Usibye wewe n'umwana wawe, nyoko bukwe n'umukazana n'abagore babiri, ariko wewe n'umwana asa abagore babiri, ni wewe n'umwana. Ubwo ngiye kugaruka kuri cya kibazo kivuga ngo twebwe twobana n'amabukwe igihe kirekire, kuko wewe uri umugabo arakubashe nyoko bukwe cyane kandi aragutinye, nawe uramwubashe kandi uramutinye. Noneho umukobwa we iuko nyina mutuka kose aremera kuko ni nyina, aremera ko ari ukumurera, ari ukumushaha, ari ukumugira gute. Ariko noneho nyirabukwe iyo yaje ababaye umugore wa kabiri ku mugore wawe, ubugiye gutangira kumanaginga abagore babiri, hariho nyoko hakaba n'umugore wawe. Noneho reka nje mvuga iki kintu uko numva ku ruhande rwanje. Uzaturuka mu mugore wawe bikamujena agashaka ko nyoko avamo, cyangwa bizaturuka muri nje ndabantu nje kugeza ubu nyine sinova ngo bakazana ni babi ngo mbatuke, kandi sinova ngo bamukecuru ni babi bose ngo mbatuke. Hari abakazana babi, hari n'abagore babi, ibyo byo turavyemezanyaho. Hari abagore babi bazashika mu rugo bakama barusenya pe, yarasanze umukazana mwiza, kandi umukazana yaragerageje gukora ibyiza byose akamwitaho, ariko wa mugore ntabibone. Abo bagore barahari, banyirabukwe babakazana babo, abo barahari.
hari n'abakazana ba gito batazabare nyina w'umugabo we yamara n'icumweru kimwe, yaje kumara icumweru kimwe azisigara asohoka agacira hasi, agasigara abwira umuhungu ti ndarambiwe mushakira haja cyangwa jewe mve mu rugo. Noneho ugasanga abo bagore barahari babi cyane, noneho ikibazo kikagaruka kigaturuna uturu y'umugabo, noneho akazi ikibazo kiva umugabo se numvira mama senyu n'umugore wanje, cyangwa numvira umugore wanje nyirukane mama waruja mpungiyeho wamaze igihe kirekire aha twigisha akaturera kugira ngo nidukura natwe tuzamurere. Noneho je kugwaje ruhande Jonathan nkabangwa igisubizo canje, turagaruka kuri cya cyanditswe. Igisubizo canje ni ukuvuga ngo niba umugore yarasize se na nyina n'umugabo agasiga se na nyina bakaja kubana kugira ngo babikinzu kimwe, bikaba byoshoboka ko ba nyina babasanze uzotera intambara. Je numva igisubizo twakagombye gutangira kubaka ubushobozi bwo gushaka uburyo ki tuzadutunga ba mukecuru n'abavyeyi bacu hanze y'ingo zacu. Dufite ikibazo cy'ubuzima bubi abantu babayemo, n'ubu turi impunzi, turi mu bukene, ubushobozi buri hasi. Ba mukecuru ntibateguye aho bazasazira. Ico ni ikibazo kugeza ubu nyine ntekereza ko umunyamurenge wese afite. Habe n'abana bato urabareba kuri none ukabona mu byahatekereza, ntahatekereza ngo se nzasaza gute, ntahabona ko ejo nejo bundi azagera ahantu atazaba kihakora. Iwe n'umugore batazaba gifite ubushobozi bwo gukoresha imbaraga z'amaboko. Noneho ntatekereze ngo se reka nshaka ubushobozi ndeba ahantu nzasazira mu buryo izi ntambara zabaye ku bavyeyi bacu n'abakazana twe zitazatubaho. Twigire no kuyandi moko, uvuge ngo reka nshaka ubushobozi ndeba inzu nzubaka saving ibizantunga abana babuzukuru bose nabuzukuruza, abakazana bose n'abakazana babuzukuru abiki byose ari babuzukuru bose baza bazi wanje, shaka abakozi banje bazaza bankorera bazi wanje kundamutsa n'ibyishimo, niba shaka bahamara icumweru basubiro mbaherekeze mbaheze kitu kidogo bishimye baguwe neza, namara nanje nkomeze n'umusaza wanje ari mugabo wanje, niba atanahari nkomeze ubuzima bwanje mfite abantu babansapotinga mfite n'ubushobozi buhagije. Kuko anje ruhande ntekeza ko iki ngiki ariho ibintu byose bipfira, kumva ko utabikora abana bawe bakazakubeshaho. Arico cyabaye ku bakecuru bacu ba mukecuru na ba muzehe, ubuzima bwabo babutegerereje muri twe. Ariko gatoya pastor, wenda nguciye mu ijambo kandi wenda nukugira ngo twungurane ibitekerezo. Yego, reka wenda nsubira inyuma gatoya, reka nsubira iwacu twigeze gukorana n'uyu mugabo nawe twigeze kubivugaho abitangaho urugero. Iwacu umuntu yarashakaga neki kiravamo kibazo wenda ndibuze kukubaza, ndetse na Etienne ashobora no kukivuga nubwo ari kuri kamera, wenda akaba nawe yakidusubiza agizeho igitekerezo, kuko twese nibyo tuba dushaka ibitekerezo kugira ngo twubake societe yacu. Warazanaga niba wanakuzana umugore cyangwa se nimba wanakoze ubukwe, wasangaga bakubaka inzu muja kuraramo, ariko ugasanga n'ubundi ko muririrwa kwa muzehe, kubera ko hari ikintu wakomoje uvuga ngo tutazagenda kuzo ba muzehe ngo uburyo bubatse ingo, ntagaruko ingo zacu za kera za ba muzehe aruko zose zari zimeze nabi. Hari ingo nziza zubatse neza, hari ingo nziza rwose zari zibanye neza, ugasanga umusaza abanye n'umukecuru basazanye neza ataranamukozaho n'urushi. Aho ugasanga hari n'abandi nyine kubera ko ya kamere yacu ugasanga aza kubita n'umukecuru nta nico yakoza navuye kugira gute akamukubita. Ibyo ndi tuza tubishima kubera ko iteka abantu bari bameze gutyo, nubwo babyita bamwe bakavuga ngo ariko turabigaya. Umukecuru yagira gutya yahamagara wavuga gutyo ukamubona umusazi inkono urugubzo ngo ngurwo nkuko ndaguhamagara ngo ntibumve, kandi wenda ntiyanamwumvisha. Iyo yari kamere navuga n'ubupagani no kudakizwa. Ariko iyo urebye hari abasaza neza basazanye n'abakecuru babo neza kandi babanye neza, ugasanga rero babanye n'umukazana n'umuhungu mu nzu, bakagira inzu baje kuraramo, kugeza igihe babigishirije iby'urugo babimenye bakabatekesha bakaja mwabo, kugeza igihe twaze mu mushasha. Ibi kubera iki byatangiye, kubera iki mu mushasha ibi bijanye
no kwitana ba mwana. Ruguru ntibyahabaga sibyo, kandi bakabana, akabana na nyirabukwe neza, akaba afite akaza agateka akagira gutya ari muri ya nzu ya nyirabukwe, baje kuryama bakaja kuryama mu nzu yabo babateganyirije. Ariko tugere mu ivire wirengagije bya bindi ko mwabanye na nyoko bukwe neza ruguru, none wowe wazanye n'umuhungu mumushasha mubayeho, nyoko bukwe avuye iriya, wenda rimwe na rimwe babaga baje no kwivuza, kuko bano bakecuru kugira ngo bave iriya ruguru, jewe ndavuga ngo ni intambara zabaye, n'ibyago twagize ruguru, intambara ziraba bisanga nabo mu ivire. Ako nta mukecuru ari kuza gutura mu ivire, navuga ngo aho bari bariteganyirije kuba harasenyutse kubera ibibazo biriyo. Rero natwe twisanga mu buhunzi ku buryo guteganya ahantu kugira ngo uteganyirize ababyeyi bawe n'ubushobozi buba bukeya, ni bake abagiye babikora, naho turi n'unyine turacari mu buhunzi. None nkibaza hari n'ababikoze babaye ruguru, uretse n'abateje ubundi bavuke no mu mujyi, hari n'abirukanye ba nyirabukwe barabanye ruguru kandi barabanye neza na nyirabukwe, gusa ngo nuko yageze mu mujyi akama yigira ukuntu nyirabukwe yakwikuta mu nzu ngo aviriya ngo ni umuturage kandi barabanye mu nzu, yaramureze neza, yaramufashe nk'umukazana, atarigeze amubaniraho nabi. Nkibaza kubera iki byatangiriye mu mujyi, kandi tubona ibi byose biri kubana na ba mabukwe, sometime biri guterwa n'ubushobozi. Tiwombwira ngo nk'ubu jewe ndi hano ndi muri Kenya ko ninzimwe ko ndagagana n'uburyo nyishura, ngo nangiza ngo mama araje, ninzangiza mubwire ngo ngiye kumushakira inzu ku ruhande. Ico gihe je nkabona ikintu cyose navuze ngo nugutekereza kandi n'ubwenge. Ari umugore neza wafashe nyirabukwe bo bana kandi akamwihanganira kandi bakanabana neza, kuko natwe abagabo jewe hari ikintu ngiye kugwaca urugero kuri njewe, ngira ikintu cyo kuvuga ngo ndebe side, kubera ko mama ndamuzi n'umugore wanje maze kumumenya, nzu uburyo batobana, nzu woza akambwira ngo ibi nibi nkabzakira nkabifatuko, nuriya yambwira ngo ibi nibi nkabifatuko, nkamenya uburyo nsubiza umugore wanje nkamubwira ngo, nkamenya uburyo nsubiza mama nkamubwira ati uri mama ariko warengereye hano sibyo, nkamenya uburyo mbwira umugore ati ibi ngibi bakoze ntago ariko waragukuriye uriya ni nyoko, urabyemera. Donc nkashaka uburyo, ahubwo akenshi nanone n'abagabo navuga ngo twebwe abasore abahungu ntibaza bagira uruhare iyo wumvishe ko timwe iteka ibintu birapfa, ahubwo tugerageza uburyo twumva kote zose, kandi ahubwo ukaba waba umuntu wo kwicaza ba bantu ukabahuza, ukababwira ngo ibi nibi ndi umugabo w'urugo, wowe uri mama uri umugore wanje, wowe tuzobana karamata, mama ndagukunda, ubu nyine mfite ubushobozi no kubakira ariko ngo ntubane n'umureke gushana, ariko kubera ko wowe nta bushobozi mfite wamukazana emera ubane n'uyu, ahubwo murebe ikintu muhamupfa, turebe nimba nta mumaro, nimba hari umumaro gifite, nimba ufite turagerageza, ariko nimba tubona nta kintu muhamupfa ari gusa kuko ari abagore babiri mu mubane neza, kandi ari umugore w'ubwenge. Kuko urugero ngiye kugwarwa nyuma wenda ngusubiza mikro, hari umukecuru ugeze kunganiza umunsi umwe ambwira abasore babiri bavukana, barabana b'imfuvyi bafite nyina gusa, ise yarapfuye, umwe arashaka azana umukazana, asangamo wa nyirabukwe, aravuga ati njewe mbana n'uyu murumuna wanje ntararangiza kwiga na mama nakutungana, none mama urabona n'umukecuru, ariko n'umukecuru ukomeye yo kurerera abana, akiri n'umunyeshuri yiga, ahagere kwa kundi abagore bazagenda bafata amagambo hirya yama yisaza, ariko yisaza neza wa muhungu nawe arangije ishuri, abona arisaza ngo ntabana na nyirabukwe ngo ibikinyerekerera aramututsagize gute, ni sawa, bafata ikiza nuko yari afite akazi keza, aravuga ati uyu mukecuru ntitwoja ngo waje kuba mu nzu wenyine, afata wa musore baje kubana,
wa musore nawe abona akazi, Imana irabafasha bagirira neza, babana na wa musore. Wa musore wa kabiri aje gushaka, ni ibintu byabaye b'Abanyamurenge, aramubwira ngo umukobwa ni ibintu ni bibiri, nje mbana na mabukwe ndakombana na mama, none ngiye kuguhitishamo kugira ngo nimba tuzobana uzemera kubana na nyoko bukwe mu nzu, nimba utazobyemera tukira no muri fiançailles. Urugendo rwiza, nje umukobwa nshaka n'uzihanganira kubana nande na nyirabukwe. Umukobwa kubera ko ubwenge kujya gutekereza no icyo ushaka, aravuga ngo ico gusa kuba nta kindi, kubana gusa na mama we ico gusa sawa, tico nimba ari ico impungenge zishire. Araje barabanye ngo babana neza, kubera ko already yari yahise setting mu mutwe ibyo byose umukecuru tugiye kubana yoba, aragenda barabana, asanga umukecuru nta kibazo nuko gusa ari gusaza, ahubwo wa wundi ari amagambo abandi bagenda bamushiragamo kugira ngo atubaka cyangwa atabana na nyirabukwe. Umukobwa yabyara, nyirabukwe akamurerera, umukobwa akama nawe yari kwa kundi mu Rwanda bagazashaka abana barangije 6, umuhungu gakaza mwishura minerval akazaja ku ishuri, agasanga nyirabukwe yatetse, agasanga nyirabukwe nta kibazo amurera abana, n'umushahara ubwenge yakoresheje umukobwa, bamwe bafite ubwenge batekereza, aramubwira ngo ntiyagira umunsi uzompa amafaranga namwe guha, nje nzanirwa mu rugo simba nagiye ku ishuri, uri umugabo wanje uzumpa imyenda yanje yiki, nguyu umukecuru niwe uzawirwana n'abana. Yamahebera umukecuru nk'ibyo mu rugo nka priority, ariko ari ubwenge bwo kugira ngo atazamucumura no kugarura umukecuru, kandi umukecuru aramukunda, yamakunda umukazana birenze, wa mukeba we yamagira ishari, atanga kumugase nta kuntu wogarura nta kuntu wogarura mukecuru. Undi nawe ati yewe wowe wirukanye mukecuru wazi umutuka uvuga ngo ngwiki, reka bayeho neza, reka yabonye umwana umutetesha, wowe ga washatse kutaba umuko yarasigaye atwara gusabana akabakaja gusura umukecuru, ari umugabo batwaye atagerayo, yagiye akazaja gufukama kwa nyirabukwe, nyabona naje mbabarira basuzumara icumwero. Kubera iki mbivuga ico, ikintu cyose ni kimwe navuge ngo ni ibitekerezo no mu mutwe, no kumenya aba bakobwa bacu dushaka bagakuriye kumenya uburyo tubayeho muri no societe, cyangwa bagamenya n'ibihugu turimo, tituri iwacu ngo dufite amasambu ngo ndaje kumwubakira hariya aje kuba wenyine, none amwubakira ka next aho iruhande. Urugero njewe simuvuze ndamwizina, ariko nabi wacu umusaza yaritavye Imana, ariko ejo bundi barabana na mukecuru. Uwo musaza nuvuga ngo bafasha kanexe baraho kubera ko bafite ubushobozi, azarara maho mu kanexe kiwe, ariko bamushakira n'umukozi habe na nyirabukwe nako n'umukazana. Iyo umukozi yagiye azafata responsibility akavuga ngo nzogusazisha, nubwo ibi byose uhasaza rimwe azagira ntabone, ayo ubwo bucafu bwose akabikora, akabimukorera, akavuga ngo uri mama. Kurumva ni uburyo bw'imitekerereze n'ubwenge, nibyo njewe nzasaba abana bakobwa batoye bagira ubwenge. Natwe abagabo tumenye yuko ba mama batarishasha, sivyo? Igihe batarishasha ndamenya uburyo managing, amenye ngo koko mama ndamuzi nti yobana n'umukazana muzi bitewe nuko muzi, ico gihe nzomenya uburyo ncurubanza cyangwa se menye uburyo ntwari ibintu. None ngatekereza kubera iki byatangire mu mujyi ruguru bitarahaba. Urakoze cyane mwene data, wavuze amagambo menshi kabisa, kandi kuravuga neza n'amagambo y'ukuri, nibibaza abantu bose bibaza hano hanze. Tegeze ko n'abantu badukurikira ko muri bibaza byinshi, kandi hari comment mwumva mwotanga ndetse n'ibiganiro mwabivugaho. None ndashaka ngo dutandukanye ibintu biri. Jonathan, reka tuvuge
kuri situation hari kuri none y'abavyeyi bacu already muri situation turimo kuri none aho turi hose mu bihugu by'ubuhunzi igihugu twaragisize hakaba no kuvuga ngo igisubizo kirambye ni ikihe nyuma y'aba bavyeyi kuri twebwe n'abakazana bacu sibyo tubanze tuvuye kuri ba mukecuru hanyuma tuze kugaruka kuri twebwe noneho n'abakazana bacu je nawe twicaye aha abana bacu nibakora akageze cyo gushaka natwe tugomba kuzashika muri iki kibazo bigomba kugenda gute tuzavyitwaramo gute aha ndahera ku ijambo wabashije ikibazo ufate se kubera iki byahereye hano mu mujyi impamvu nimwe iri ya ruguru umugore yazaga mu muryango w'umuhungu nyoko ni umubyeyi utandukanye rimwe gusa yazaga mwanyoko cyangwa se mwanyirabukwe nyirabukwe ni umubyeyi abana bose arabarera nk'abana umubyeyi agwana atesha yigisha ahugura umubyeyi ntabwo yirukana umubyeyi ntabwo agwana akaburira iyo ari umwana wawe agenda amwigisha yakoshe none aramwigisha ejo yakosha akamwigisha ndetse agasaba n'umugabo kumwigisha noneho kuzageza byibuze nk'imyaka 2-3 akamutekesha azatangira kwishera wenyine noneho umubyeyi atandukanye n'uru rugo yajemo gw'abana aribo ndiyo kusema hari umugore ijambo rya mbere niwe kusema mu bijanye n'ubushobozi ni uhaye ugabura ni nawe uhaye utanga amagambo mu rugo n'imirongo ngenderwaho kandi wafite umutima wa kibyeyi bombi n'abana be ku mubyeyi mukazana n'umuhungu n'abana bombi barasa iyo afite ubushobozi capacity yo kwihangana kuko ari umubyeyi ariko none warubaje se impamvu vyabereye hano nuko hano byahindutse ababyeyi nta jambo bagifite iryo jambo mvuga na mikoro aje ari umushitsi aje ahasaba guhera ku kirato kuri brosada kuri korogate noneho bya jambo rihita rinyika ijambo rifite nde wa mukazana kandi abana n'abana uzofata umwana wawe umuhezi imbombo numara umusabe azama gukubitira amavango ngo sinshaka ye wampaye wanciye motereka reka yamayiruka nkasohoke wewe umugiriye neza iwe ntahabona iyi neza wamugiriye ngo abe yikwitura kubera ko mindset y'umwana buri gihe niko yubakitse bigatanga itandukaniro rero no kuvuga ngo umubyeyi ni uha utegeka buri kimwe cyose umubyeyi ashingira kuko we afite experience yagije ashingira ku mutima w'impuhwe n'imbabazi n'urukundo naho umukobwa we arakoreshwa n'ubwana ashingira ku bintu bidafatika ari naho havu ibikorwa byinshi by'ubunyamaswa twamagana tuvuye inyuma abakazana bagiye bakorera abanyirabukwe benshi bitari iby'ubumuntu pepe ngire bamwe ngo bageze nigi batangira kuzabashiramo n'amasumu abandi bakabubiriza bakazabesha ngo babagaburiye umugabo arabafungiranye mu tubini aha amakuru ndabizi ko abantu mwe afite mu muhana benshi abadukurikira mufite amakuru menshi bakagera bagufungirana muri douche muri toilette ufite intego kugira ngo ayipfiremwo basange yapfuye bakageraho umugabo umugore agwara umwana we bakamusigira imiti akamugura niba ari ubuki n'ibindi kugira ngo bimufashe wowe ukabihama ntubimuhe kandi amakuru ntapfe kumenyekana noneho tukagaruka tuvuga ngo muri situation turimo kuri none ndagaruka mu ruhande rwawe mwabagore mwe batoya turabasaba kugira ngo mwihanganire ba mukecuru barabihanganiye igihe mwari muri position of weakness ibo ari bo bafite power ubu nyine muri position ya power bo nta mbaraga bafite bamwe n'abafakaza abagabo baragiye n'ababafite bose n'abantu badafite akamaro bafite kuko abagore mudakundana kuko imutagira umutima w'impuhe ngo wumve ko ari responsibility zawe nawe kuba wo wumve ngo ari nisifa nishimwe ari ibintu wakwirata niwe mugisha kuba wova ngo ko ndarera mukecuru mu myaka ye y'ubukure aho takibashe kwirera mpinduke inkingi n'inkona agenderaho cyo kimwe nuko abagabo duhinduka n'ubundi kuri ba mabukwe na ba data bukwe tukabafasha muri kimwe cyose ubunyine usanga umugabo niba ari hanze ifaranga nishizija kwa basebukwe birazwi murabizi mwese n'abagore murabizi usanga uhatete yagusi wanyu sheri wacu barashonje bameze gutya bagize akakabanza umugabo akamafata ifaranga kimaraho
ariko kugira ngo wumve umukobwa karabwira umugabo we ajana kwa basebukwe wabo umugabo ni ikibazo. Kubera ko abagore mutagira umutima w'urukundo, kubera ko mwikunda mutazamukunda abagabo banyu ngo mwakundane na famiye zabo, kandi muja kurahira muhamushaka muzamuvuga ngo nzagukundana ngo nzakubahira umuryango mwe murabesha. Iyo kwirwa mwivugishwa ngo nzakubaha ngo nzakubahira umuryango ngo nzagukunda ngo nzagukundira umuryango, aho murabesha. Niba koko ibyo muvuga hariya bigomba kuba biri ku mutima, teste nimwe nuko wa muryango uzuza rimwe mu buzima bwawe ukerekana ico wavugaga, ukamutunga umwaka umwe ukavuga ngo byibuze naje natunze mabukwe umwaka umwe cyangwa ibiri kandi twatandukanya nkunze anyitayeho. Kuko hari nabaza atashe kuturi wawe aje kukuramusa bisanzwe azisubira akaja handi. So tugasaba rero kuri no situation turimo kuri none, ariyo situation ya mbere navuze, mureke mwabakazanamwe mugira umutima w'umuntu. Nyoko bukwe abe nyoko, amakosa nyoko ase na nyoko bukwe. Apana kuva ko nyoko we yogira amakosa ukayihanganira, ariko nyoko bukwe yagira amakosa iwe ntiyihanganirwa. Ariko twebwe mukecuru yogira amakosa nk'abahungu turayihanganira, na nyoko ariwe mabukwe yagize amakosa twe turayihanganira. So mutangire mugende mwigera ku bagabo urukundo tugira kuri famiye zombi, abakobwa namwe murugire. Bwana Yesu asifiwe. Naho ahubwo iyo niyo solution. Urukundo abagabo bagira kuri famiye zombi, abakobwa namwe mugwige. Kubera ko wigira gatare kuri nyoko bukwe, kubera ko nyoko bukwe utamufata nk'umuvyeyi. Nyoko bukwe azagira integenke, nyoko bukwe azashaka kukwinjira no kugutegeka, ariko kandi yo ni faiblesse yiwe. Ariko we nk'umunyabwenge, umugore w'umunyabwenge uriya Salomo yanditse muri kiriya gitabo ciwe c'imigani, ugomba kumenya uburyo umanaginga, ukamenya integenke ziwe, ugafatikanya n'umugabo wawe ukamugira inama zubaka, ukamubwira ati mabukwe karashaka kwinjira hana ariko numva twabigenza gutya, ariko atari kugira ngo umukubitire iriya azagenda asa n'uhuze burundu cyo kimwe n'uhuze za mayimayi izindi zageze zisanyira abantu. So ndagaruka nunga Jonathan Mukono mvuga ngo tukiri muri ubu buzima aho no kwishura inzimwe ari ikibazo, icyari gishoboka cyari kizima nuko nozo fatira mama wanje akarumu keza, nkamushakira umukozi wiwe, kazamuheza ifaranga akagura umugata akarya, kazamuhahira ifu umukozi akamutekera akarya, iyaje no muwawe aje gutorera muri ishimana nabuzukuru mugaseka mukishima kukuzi ntabwo aje kurari wawe, ntabwo aje kugutegeka afite uguwe rugo. Ico nico gisubizo kiramze. Habe n'abakecuru bwabo ntabwo bazabumva bari furi kwicara mu mazu y'abakazana, cyo kimwe na badata bukwe na bama bukwe tibumva batuje bari furi kwicara mu nzu y'abakwe. Baba keneye ahantu hihariye bazaza baryama bagakora ajya zabo zose badafite ikindi kibazo cyari cyo cyose. Ariko noneho mu gihe bidashobotse tubigenze gute? Mu gihe bidashobotse rero turasaba young couples, nyoko bukwe mufate nka nyoko, tubatandukanye. Uko wihanganira amakosa ya nyoko wihanganira na nyoko bukwe, uko wakwihanganira amakosa ya so bukwe ya so ihanganira na so bukwe. Bombi nababyeyi nabo barakureze igihe wari utaragira gute, wari utaragira ubushobozi. Ariko nanone tukagaruka tuvuga ngo ntibishirira ahangaha, ariyo yapwe navugaga icyiza kiruta byose. Ari naho abasore bose bafite vision nyayo twe twadukura iki kibazo tucirinde mu buryo buri permanent. Uko haye ukora kuri none kora wakora saving, uvuge ngo ejo nejo bundi ngomba kuzasaza ndi umugabo, si ngomba kuzaba kagabo aho nzaza nterwa gutya nk'ubitwa hirya no hino n'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu nibyariye. I have ngomba kuzaba nk'umugabo ngasaza nk'umugabo, kubaka nzo usazira, kubaka ubutunzi nzasaziramo, nkazarinda nsaza uzosigaye nkazaburaga ndangiza abuzukuru n'abana. Ari nako Bibiri ivuga neza ngo a wise man, umugabo w'umunyabwenge. Yavuga ngo wise ni umuntu uri ufite ubwenge bwinshi. Aravuga ngo a wise man leaves an inheritance to his children's children. Umugabo w'umunyabwenge azasigira umurage cyangwa se ubutunzi bwe
abuzukuru n'abuzukuruza kugeza ku buvivi. Yani urabategurira bakazabivukiramo bakabikuriramo, wowe ukazasanga niwe kiraro cyabo cyo kubaho. Apana kuzoza uji waba ahubwo bakazaza bazi iwawe. So urubyiruko ruhari kuri none tugwane na situation hari kuko bamukecuru bo already ubuzima bakuremo ntibwabahaye kwiteganyiriza ngo amenye aho bazosazira. Kuba badafite abazosazira rero twige kubihanganira, ariko twebwe dushaka uburyo kino kibazo kitazatubaho n'abana bacu, kuko bije twatangiye tuvuga birava ngo urugo n'abantu babiri basize abavyeyi babo bakaza kubana, mukaza muja mu rugo rw'abavyeyi banyu mugiye kubasura munezerewe mubagemuriye na mukaja naha ku ruhande rundi mubagemuriye mwishimiranye musurana mu buzima bwiza, urukundo ntiruza runashiriyo bimeze gutyo. So tukagaruka rero kuri ijambo mvuga nagushigikijana kwijana, nkavuga ngo kugwanje ruhande twihanganira abavyeyi mu minsi mike baba bafite mugihe badafite ubundi bushobozi, tubafate nk'abavyeyi bacu. Hanyuma abavyeyi namwe niba waje nk'umupangayi aho kugira ngo ube impamvu yo gutuma umugabo n'umugore botandukana, iza nk'umuntu utaje gutegeka, iza nk'umuntu uje kuregwa, use nk'abari abana bandi bose babarera. Ureke gushaka kugira ijambo kugira ngo ari wowe utegeka rwa rugo rufite ba nyirago barutegeka, wowe uraje ngo bakurere nk'abandi bana, kuko ugeze muri 60 70 basubiye ibwana ugomba kurerwa. Icara uzoza ugico baguhaye, woga amazi uje gusenga, ntibakwime gusa uburenganzira bwawe bw'ibintu wumva bikunejeje, ariko kuja gusabana n'abandi bakecuru n'abandi basaza. Ariko ibindi byose ureke uwo mugore ategeka ugo rugo gwiwe, n'urugo gwiwe si ugwawe, n'urugo g'uwo mugore n'uwo mugabo. Hanyuma ndangiza wenda tunagana ku musozo, wavuze ngo wewe uri umugabo umanaginga impande zombi, ariko ntiwirengagize ko hari abagabo b'abagore. Hari abagabo nyinaza agasanga umugore ari utegetse, ngiyo challenge hari rero, ugasanga umugore niwe kusema. Niba umugore ari we kusema akaba adashaka nyirabukwe, wa mugabo azahumeka gute? Ngiki kibazo. Abagabo b'inganzwa barahari turabazi, iyo terumetswe tuyizanye, abagabo b'inganzwa barahari. Niba rero umugore yaramuganjije noneho na nyirabukwe akaza, umugore ntashigikire nyirabukwe, aho hari challenge ikomeye cyane yatuma rwa rugo rusenyuka. Umugore amubwira ati genda ujane na nyoko, cyangwe irukana nyoko dusigarane nitwe twubakanye. Bene data nsoza nkavuga ngo abasore batoya twiteganyirize, ibintu bikazatubeho twebwe. Uzusazira ahantu mu cyubahiro cyawe, nta mugore uvanga umukazana ukaraza kugutunga agatoki wariyubatse, ufite ubushobozi n'ubutunzi, utunze benshi. Hanyuma kuri none bataragira ubushobozi, tubihanganire tubasazishe neza. Murakoze. Tugana ku musozo, hari amagambo abiri mwavuze ntekereza yuko ari n'umwanzuro mwiza. Hari aho mwavuze muti wowe mukobwa washatswe, gerageza kunda umuryango washatsemo, kuko aho ngaho harimo ipfundo ry'ibintu byinshi. Nubwo twavuze kuri ba nyirabukwe, ariko hari abandi baramu babo, baramukazi babo bagenda baba imbarutso mu tuntu dutoya. Umwana yaje gupanga kwa musaza we se cyangwa se kwa mukuru we, umugore ntabyishimire, no mu gihe baba atari ukuvuga ngo hari ubushobozi babuze. Umugabo akaba afite ubushobozi bwinshi, ejo akavuga ati aya mafaranga mpembwa reka nyasangire n'abavyeyi, reka nohereza umuvyeyi ho kudufaranga, kuko wenda n'urwego ngezeho niwe warugizemo uruhare, kuko yarandeze anganisha ishuri, amfasha mu biki, ubwenge mfite n'ukubera abo. Iyo batanyitaho ahari wenda ubwo bwenge ntabwo nagombaga kuba mfite. Wowe mugabo wagira nk'amafaranga wohereza iwanyu, umugore akaba yabyumva nabi. Nimba hari n'umugabo ushobora kugubwa nabi kubera ko umugore yohereje amafaranga abavyeyi be, uwo nawe ni gito, uretse ko abagabo badakunze kuba benshi. Uwo ni umwe mu mwanzuro mwatanze muvuga muti yemwe bakobwa, gerageza ukunda umuryango washatswemo, kuko niho wavutse, niho ugiye kuba imyaka yawe yindi isigaye. Hanyuma umwanzuro wundi wa kabiri mwavuze, abavyeyi nimba bubakiye abana, mwubatse, ibisigaye ni mureke biyobore. Nimba mubahaye igitekerezo, ni mubaha inama nyine nk'abavyeyi,
ariko inama zitandukanye no gutegeka nuza urimo utegeka menya neza yuko uzaba uri musenyera bari abana. Hari ahantu bavuze ngo abagabo b'inganzwa, hari abagabo bazaba inganzwa ariko akaba inganzwa kubera yuko yanze gusenya. Yego. Umugore akaza ari wa muntu uri ku rwego rwo hejuru, umuriro wo hejuru, ari umuriro mugani wawe, ariko none umugabo yagera akabati no nama nsenya gucya ngicubaka, bigatuma aca bugufi akagaragara nk'inganzwa. Wowe mugore udukurikiye, nimba uri mu gushaka kuyobora urugo kandi umugabo wawe ahari nk'umutwe w'urugo, kurasenya kuko karisenyera kuko hari aho bizagera none nibigera kuri kote y'umugabo, umugabo nawe agerageze kudefanda, na defanda kabiri kangahe divorce birabaye. Ngira ngo murabizi ko hano twatangiye ikiganiro ariko twarimo duhabwa amakuru nkayo ngayo yego ajanye nayo, nubwo wenda ba nyiri bwite badahari ngo babivuge mu buryo bwimbitse, ariko impande zose zigomba kwireba. Njewe nyirabukwe w'umuntu cyangwa sebukwe, uretse ko basebukwe bakunda kuba bacecetse, ndi shasha, nta kibazo mfite, nta kintu caba gituma ari njewe uri gusenyera umwana. Aho nawe wowe mukazana, iyo urebye ABCD y'ibintu byagiye biba, ntabwo waba ari wowe mbarutso, ntabwo waba ari we nyiri bayazana ibibazo mufite aho mu rugo. Ndumva mwabiganiriyeho neza, nanje kwaro kubashongera. Reka wenda nk'ijambo rimwe gusa kugira ngo dusoze ikiganiro. Yego, wenda turacyakomeza n'ibiganiro byinshi tuvuga kuri izo ngingo, kuko ni ingingo nyinshi, ni nyinshi cyane, kuko ubu ngubu mu ngingo twavuze ntituravuga base uko na ba nyirabukwe w'abantu baza baje iruhande rw'umukobwa bashaka kuyobora umuhungu umukwe wabo, bashaka ibintu byose kubyigarurira kandi azi ngo bafite ababyeyi. Hari n'ababyeyi bahari bazasukuma umuhungu mu buryo bwo kwigarura ku buryo badashaka yuko umuhungu akunda iwawe. Ibyo byose birahari. Ibyo ni ingingo tuzagenda turebera hamwe, tubwira abadukurikirana ndetse n'abakunzi bacu yuko tubagenereye byinshi. Kandi nawe nimba ufite igitekerezo wicihererana, ngwino iyi kamera yaguriwe kugira ngo dusangize ibitekerezo n'abantu bose. Wibyihererana ngo ugume urya indi mahonga wicaye ngo yaba ari nje oyaye, ngwino uduhamagare. Hari abafite amanimero yacu, nubwo wowe uri kure, uri muri Amerika, Australia, twokorana n'ikiganiro kiri online, biremewe. Ndetse ni vuba hari n'umuntu pastor ndangije kuvugana nawe, ndamwemvita nawe ngo ati mbakene nka kapo, mugomba kutuganiza nka kapo, wenda mukaganiza abantu benshi uburyo mubanyeho, uburyo mubayeho, uburyo mufata ababyeyi banyu, uburyo tubaza umukazana uburyo afata nyirabukwe, tubaza umuhungu uburyo afata sebukwe na nyirabukwe. Donc bizagenda byigisha bigarura urukundo, kuko nta kindi tukamije no gukunda, no kubaka, no gushira hamwe, kuzamura imiryango kugira ngo tube icitegererezo hamwe twese. Yego, murakoze bene data mwadukurikiranye. Reka mbasabe gukanda kuri ubwo buto bwitwa subscribe kugira ngo turatange ni introduction. Dufite gahunda ndende cyane, ibiganiro tuzobigarukaho cyane, ndetse ko twategura n'ibiterane biri physical, aho tuzagenda tubikora turi kumwe n'amakupule atandukanye, ndetse habe hibazo n'ibisubizo, dushake n'abandi bantu batandukanye, tugire debate, debating, ikanisa ryuzuye. Ibyo bisoba minsi iri imbere muzabona amafishe. Ariko reka tubasabe ngo ahantu isigeze ubunyine nikoranabuhanga, internet ni yabaye igisubizo cy'ibibazo byinshi abantu bafite kuri none. Waba wadukurikira uri muri Canada, Amerika, mu Burayi, uri muri Australia, kubera ikoranabuhanga bikakugeraho. So reba undi muntu musingiriza iyo video kugira ngo nawe ayikurikirane. Hari uwo yikurikirana agasanga harimo ibisubizo by'ibibazo byose yari afite kandi akabasha kuruhuka. So dusoza rero, nkaba narekomanda ngo abana batoya, young couples, abatarubaka, mutangire mutekereze byagutse. Mureke gusa n'abafite imitekerereze ya bamuzehe na bamukecuru gusa. Muri yangle zose z'ubuzima bwacu mutekereze byagutse, kugeza igihe utekereza na n'imisi mikuru yawe y'ubusaza bwawe aho uzasazira. Tuhategure tuhubake kuri none, hanyuma kuri none dusabe n'ubundi ababyeyi, abakecuru, reka ntibiba no kubasaza cyane,
tusanga umusaza akoroganye n'umukazana pi si cyane bona abana cyane pe ariko bigenda bigaruka ku mukecuru n'umukazana so dusabe abakecuru gukomeza gufatura mukazana nk'umwana we ariko kandi ukamufata nka nyirinzu ukamufata nka boss mufate nka boss wumve ko ijambo rye rigomba guhabwa agaciro kandi utagomba kumwishirira ngo ube wogeraho umusenyera. Icya kabiri wa mukobwa we nawe amafuti yose ya nyoko bukwe yafate nka nyoko yafate nka yundi yafate nka yawe mwige kwihangana kugira ngo ntimuzabana ibihe byose ni iminsi mike mu gihe agukeneye hari gatazagukenera akagusiga ugakomeza ubuzima. Kuri ubwo rero turangije tuvuze ngo mukomeze mudukurikirane twaje kugira ngo dukomeze tubane namwe ikibi tuzakivuga mu izina icyiza tugikomera amashi ikitari cyiza tukirimbure turenga imiryango izaba myiza ubuzima bukarushirizaho kuba bwiza kominote zacu zikaba nziza ndetse n'ibihugu byacu bikaba byiza. Murakoze cyane. Tubashimire mwebwe mwatugejejeho ikiganiro nanone dushimire abadukurikirana umunsi ku wundi nkuko twabivuze dutangira jya muri commentaire igitekerezo cawe icifuzo cawe ku couples yaba ari young na kuzemo hagati gira igitekerezo baha unyuze muri commentaire nanone kandi kudukurikira kwanyu no kudushigikira mukora subscribe biduha imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro bisa nk'ibi nkuko babivuze ibiganiro nk'ibi bizagenda bigaruka kuri aya machanel yose murimo mukurikiraho kandi umunsi kundi. Murakoze mukomeze kugira amahoro n'amahirwe aganze muri mwe.